violent voi ni na a local dali saple a hoten kum sang khat zariat somkwa a aizol kul andin jan ma chuan aizol khopui omna mun hiram noi mai alani a Tlangnuam kho mun po hiram ngo alani in ramsa te chenaram ani kanzo sap missionary Reverend Dr. D.E. Jones puzo sap luyaten thingpui huan tlang McDonald Hill achanga kum sang khat zariat somkwa pariata mission venga siang mual muna anron insuntak awangin helai muna lokho samasa lelchinga lelsing ra si pension le midang insom ni zet lokho samek ta chu an insun chuak ta a achim lamral hlalote a ramngo in achoi vel tlangdung chimle marzonga in kho kalrai mai khothang lam achanga tlangdung danglo chhovin asut nalai mun chuan anlung alen bera atlang bom vel anom awanga tlangnuam anlo ti chin ani a insun nana borsap nena andil aphalsak ani awangin kumsang khat zakwa a siangmol mun atang chuan insom ni panga vel an kai chhota a an headman lalchinga ani awangin lalchinga vengti alonita ani hun a local deva pulal chinga chu omhlen lovin luang pola apem tha a ama ber a omtak lova chuan ama a atlang mun soina pera anlo manchin angin tlangnuam ti alonita ani tlangnuam kaitir achanga kumsom zet chung chu tuma Christian anla omlova ala thim hle chumi ani awang chuan zosap tele thusil tu te po in anvein pathian thu soinan tak an manga ring tu ero an omhar hle thung hun a local zela puchal chhuna kum sang khat zakwa soma Reverend Dr. D.E. Jones akuta baptisma changto chu tlangnuama arun pem luta nupui fanau te nein omhmun a nge ta a heti lai hian tlangnuama ringtu anla omlo awangin ani hi ringtu masabera chhal alonita ani puchal chhuna chu ringtu unaw neilavin a omrei lava midangin ronzom zelin kumsang khat zakwa som pathuma chuan ringtu chung ko som don lai anlo omta a Kohhran aloding ta ani ti chuan kumsang khat zakwa som pathum chu mautam vurkum tlangnuam Kohhran dinjan kum abial to pastor chhuwa khamanem nge kum bial to pastor chutmun mission veng biak in puilwa kumle harna chum hni na thlen kum ani a kumpoimo tak alonita ani ring tu masa te chu mimal ina an inkhom mai china in fui tonin hun an manga ho tu lam te po in anron kan bok chin kum hni chung chu hetiang hian inkhom na an neya biak in pui mission veng lama an inkhom thabok chin kum sang khat zakwa som paruk chhal lain tuna upasang lian zwala in hmun tlangnuam mual venga hian achungdi abangdap le achhuat lein zimte in biak in an khor veta a ma se he biak in hi ro kholna engemo awangin an lua talo ani har sataka an biak in sak an lua thei talo chu poi anti ema anti dan ngain mimal ina anin khom chunjum le ta ani ramchunga zirtirna diklo lo piang chuak awangte chuan Kohhran chu alo chawa alo chaklo ta hle maya heti lai hian van nei thlak te main puturoye te chung kwa chu phulpui atangin tlangnuama anron pema Christian chung ko chatak anni a aizolal palian haw narin a ai o tlangnuama lal turin a ko pheya alo lu kum hi kum sang khat zakwa som paruk ani kho tu ber Christian aloni tak awangin ringtu lo chhun te tan chuan athamwan thak hle ani kum sang khat zakwa som pasari atangin puturoya ina inkhomna nechan ani a ti chuan inkhomna chu nget takin an kalpui ta zela tluk chiat omlavin he tlanga hian Kohhran chu akal ta zelani tlangnuam mual zola biak in a omlai po in biak in kota lung an phuna chuan puturoya Kohhran din tu ti aziak ani tlangnuam Kohhran bai vai le chaklo tak ron tung ding le tu ani ring tu an lo pungin Kohhran achang zela mimal ina inkhom reng thei ani talava kum sang khat zakwa som pakwa fawang achangin biak in chak tur an tuaka natlangin ahmun an lai zola
sangkhat zakwa somni chapchar lain an sata a biak in an nei achang chuan mumal zokin inkhomna an nei theita a chairman thushil tu le chan tu te dan pa ngain an nei theita ani biak in hi inkhomna ba ka nitin sikulatan man ani a nitin sikul po Welsh Mission Enkol na hnuaya a umbok ani biak in chu chutiang taka man alo ni tak awangin achungatan rangwa an otle maya puzo sa pluyan chu alo shiatin angai mo pui ta hle maya rangwa leina tur chu alo pe a chu chuan achung chu rangwa in an khuta ani Tlangnuam Kohhran chu Kohhran ding thara ani awangin kan zo sap puhluyate pumenate pizai tele pastor chwa khamaten an ngai sak ema akha tokin anron kan reng chin ani biak in anlo nei tak awangin Sunday school nei po alo rem chang ta a sangkhat zakwa somni mei tha atang chuan nei chan ani ta a kum sangkhat zakwa somni pathum atang phei chuan pol thuma in chenin mi papol mei chepol le no pangpola te chen ani a zirtir tu te omin mumal zokin nei chho alo ni ta ani Sunday school rongbol na po in ma son zelin puitling pol baka naupang Sunday school lampo department shanga in chenin mumal le changtlung zoka kalpui alo ni ta ani naupang Sunday school in khom pui hi kum sangkhat zakwa somthum pakhata Tlangnuam Kohhran hian nei alo ni to a hei hi sha thei china Mizorama naupang in khom pui masaber ani kum sangkhat zakwa somni achangin Tlangnuam Kohhran hian beirwal nei chan ani kum sangkhat zakwa somni paruka Kohhran chuan bial in khom pui kaltlangin Presbytery Kohhran indan adila upa pathum thlan adil ngal boka adil angin biate a chimchak fawang Presbytery in khom pui chuan October niriat sangkhat zakwa somni paruka indan aphal saka ti chuan Tlangnuam Kohhran chu mission veng Kohhran Aijal Kohhran achang chuan a indang veta ani January sangkhat zakwa somni pasaria upa an thlang ngala pukhu male pubokate thlan anni a hemikum mission veng Presbytery in khom puya mi somli pakhat nem nge zinga nem nge tel anni ta ani kum sangkhat zakwa somthuma rampum huap harna chumlina lothleng khan Tlangnuam Kohhran po arun tuama zai atuin mi an hlim ema lampo atui hle he harna hian ra chatak achwa a beirwa lain ringlo mi tlangwa le pa chen khatin Kohhran hmingan ron pe a kum alo tharin heng zinga chen khat chu rongbol tuwa lak anni a Kohhranin aphui sui pha hle ani kum sangkhat zakwa somli a Chanchin chadak bom zon lai te po in dak bom atan Kohhran po in thingrem pakhat asiam ve a mission veng biak investria da thak ani huna local zela veng chunga po mishing an lo pung zela mual venga biak in hun po alo kholai hun zawa thomri wale bengcheng atam tak em awangin biak in sundu na alo lian ta a ti chuan Tlangnuam mual veng chak tlang veng lama chuan biak in sakchu an chan le ta ani biak in chu adung fit somthum awang fit som pariat velin an sa a sangkhat zakwa somli paruka anlo a ama ero chu helai mun hi alei a nget lovin athang lam chu amin le china Kohhran shwai tu ta chuan biak in omreng na chia an ngai talawa biak in mun son le na tur remchang an dapta ani heti lai hian sikul le biak in mun chu in thleng alo remchang hlawa an in thleng ta a sikul chu atet thamdeu awangin an shiata biak in masa aya lian devin biak in thar chu he sikul mun tuna Tlangnuam Presbyterian biak ina hian an sali ta ani ti chuan biak in chu kum sangkhat zakwa somli pakwa a an lwa lut le ta ani hunakal zela biak in lwa lai po in kum som mel a han hmu hnu a chuan biak in thar saturing Kohhran ho an in puah cha le ta a kum sangkhat zakwa somruk pahni February ni somni paruka biak in chu chiatin sangkhat zakwa somruk pathum kum top lama an lwa lut le ta ani Kohhran Chanchin chui mi ta chuan pathianin man ro shangin a Kohhran te ati har china
chungzi nga chuan camping manga harna hi alangsar pol ani ngei ome Tlangnuam Kohhran po hian kum sangkhat zakwa sumsari panga achangin camp manga harna hi amel shiat vechana annu le zela po Kohhran mi chebuat saite KGP buat saite nen awain voin ni thleng hian Tlangnuam Kohhran chuan camp voisom pali alo buat saito ani Kohhran lo chang zelin mamo shang shang alo nei chho zela kum sangkhat zakwa sumsari pakwa a Sunday School Hall an sachana sangkhat zakwa sumriata sakzo ani kum sangkhat zakwa sumriat alo thlen meu chuan Tlangnuam Kohhran pun Chanchin cha shilna lama ke pen lu thuk zelin Chanchin cha shil tura in pe ashing chuak veta missionary le pastor te po anei bel ta zela Tlangnuam Kohhran achang hian pastor pahni an lo chuak ve to a missionary som pathum chuak to in tent maker missionary pahni an to buk ani kum sangkhat zakwa sumriat pathum alo thlen chuan veng po in ma alo sona veng thar lam te chuan in khom na shan nei an du ta a Kohhran committee a an ron thlena in khom na shang preaching station nei committee chuan a phal saka ti chuan nirup thani sangkhat zakwa sumriat pathum chonu dar khat le achan ve a chuan preaching station honna chu primary school tu Tlangnuam veng thara chuan nek aloni ta ani hemi kumvet November ni somni pasari sangkhat zakwa sumriat pathuma Tlangnuam veng thar Kohhran chu alo in dang ta ani Bible Society hi Kohhran shang shang te Chanchin cha shil tura pol khata an tho ho na ani a Tlangnuam Kohhran po in kum sangkhat zakwa sumnga vela chang to khan he pol hi alo mil shat ve chan to a heng hun lai ata to Bible Society pualin choni chonu a program big te siamin collector turte in ruatin athei angin Bible Society angin ke alo pen ve to china kum sangkhat zakwa sumriat pathum April ni som pahni alo thlen chuan Tlangnuam venga Salvation Army te nen changkopin Bible Society Tlangnuam unit chu alo din veta ani kum tam tak kalta achang to khan Kohhran mi chhia te chuan jingchong chai in khom hi an local pui to a Kohhran committee chuan gun taka angai to hnu in he rongbol na hi Kohhran minga kaltir jul to in asia a Kohhran chuan program te siam turin jingchong chai committee arwata chumi te enkol na in January ni khat sangkhat zakwa songkwa pahni achangin tuk tin jingchong chai in khom chu nei aloni ta ani he rongbol na hi vo in thleng hian chungjom alani ta zel ani kan biak in lua lai kum sangkhat zakwa sumruk pathuma lua chan chu kum somni chung deuh tho lua aloni le ta ka chuan KGP te chuan Kohhrana biak in sak that rotna an run thlen le ta a January ni somthum pakhat sangkhat zakwa sumret pahnia choni chonu in khom bana danzo kim ro rel in khom Kohhran chuan akova building committee te in ruatin anni ro rel na hnuaya biak in sak that chu nei le ni se ti in arel ta a February ni sompali sangkhat zakwa sumret pahnia puthan chianga ina building committee chukhom chuan sak that dan tur tlang pui azama biak in sak that chu Aizol Chim Presbytery in October ni kwa sangkhat zakwa somret pahnia aphal sakta a sakna chan ngal ani le ta ani ama ero chu chutia na chan ani chaumek lai chuan Sunday School Hall kot maya inding sa chu le alorim chang hlau maya nakin zela biak in munti zo bel zel nan achang kai do na sha in Kohhran chuan aleita a akum le sangkhat zakwa sumret pathuma vengthar preaching station mun tur le alonga iboksi awangin chunga chuan Kohhran chuan sum aseng le ta cheu maya biak in sakna chu chunzom thei ani talawa remchang masapera chunzom le atan ada tari ani biak in sak chu kumthum chung chosan ani hnu in chunzom le ani a building committee tharte siam le ni in chung chuan uluk taka asak dan tur ruwa mantur plan and estimate subcommittee asiam le a biak in hi gallery le vestry te committee room te nein sak ani a kumriat chung sak ani a ti chuan October ni som pasari sangkhat zakwa somkwa pahni alo thlen meu chuan Reverend Dalpianga moderator Mizoram Synod chuan Tlangnuam Kohhran biak in chu ahong ta a
hemi rual hian Kohhranin kumsom riat atlin lom na nipa fomin ruainen ropui takin an hongta ani kumsang ni pasari alo her chwa chuan Tlangnuam Kohhran pun kumsom kwa pali mel alo moveta a veng po in ma asonin alo chang deuh dewa Kohhran lam upa bial khatna le bial ni na huam chung Tlangnuam shidai kon le blok veng lama cheng te tan chuan veng pui lama ke a kong thui zok zo reng chu abuai thak chang alo tamta Tlangnuam Kohhran committee chuan hemi bial chunga te tan hian Kohhran indan achulta ni angain malatu tur committee arwat ta a he committee hian achul ang buai puin biak in sakdan tur po arwa mantel ta ani Kohhran indang tura malak zel ani awangin a Kohhran ming tur po nisari thathum sangni pariat chuan a huam chunga loi turte du than na angin Tlangnuam West Branch Church ti aloni ta ani kumsang ni pakwa a kulikon pastor bial in khom pui chuan Branch Church hun alorem ti ta a nikwa thanga sangni pakwa a chuan Branch Church hun chu nei aloni ta a Tlangnuam Kohhran atangin Tlangnuam West Branch Church alo piang ta ani Tlangnuam Kohhran hi kumsang khat zakwa som pathuma dinchan ani thu kan sui to kha kumsang ni som pathum alo ni chuan Kohhran chuan akum zana alo thlengta a hemi kumvek hian kulikon pastor bial atangin Tlangnuam pastor bial po alo piang ve chia ani Tlangnuam Kohhran hi adin tir phat atangin mission veng pastor biala a oma kumsang khat zakwa som riat pahni a kulikon bial a indan khan kulikon pastor biala a ve ngala kumsang ni som pathuma Synod in khom pui voi som riat pakwana chan mari Kohhrana nga chuan Tlangnuam pastor bial chu adin ve ta ani Synod in khom pui voi som riat pakwana chuan Tlangnuam pastor bial pastor masaber ni turin Reverend Dr. C Chongming liana chu arwata ani hian January ninga sangni som pathuma Tlangnuam aron thleng tun thleng hian Tlangnuam pastor bial hian bial tu pastor pali anei to a chungte chu Reverend Dr. C Chongming liana Reverend R.S. Rogima Reverend Van Soma Reverend H. Leltlan thangate anni Tlangnuam pastor biala hian Kohhran pali a oma Tlangnuam Kohhran Tlangnuam Vengthar Kohhran Tlangnuam West Kohhran le Tlangnuam Vengthang Kohhran te anni kumsang ni som pathum alo her chwa chuan Kohhran po in akum zana chu alo thlengta he Centenary hi Kohhran chuan ro pui takin aloma ni som pakhat thakhat sangni som pathum zirtop zana Centenary honna program man ani a honna in khom nei atang hian adu apiang tan Kohhran chuan Centenary puala chongchai na nei thei turin hun abuat saya mi sangthum zathum som pakhatin ni som thasom pakhat sangni som pathum thlengin chongchai na an nei ani hengba ka hian Kohhran chuan Centenary pualin zaipol inti siak na te fakna in khom te Centenary week te Centenary lungphun honna te exhibition le adang tam tak mangin alom na program hi amanga niriat thasom pakhat sangni som pathum zirtop ni khan Centenary roi ro pui takin ache bok ani Kohhranin Centenary athen awang hian Kohhran mipuya po phurna na satak athena Centenary pual hian anmi mal inte an hnoi thara inle avelte antifaya Kohhran natlanga veng chung ti faina te nei ani a tin Centenary roi atan sumle pai te po an tho na sa ema heng zongjong awang hian Kohhran Centenary chu hlimle khamlo takin anlom thek pha ani tholo ma po Kohhran chuan ma asun chhozela ziaka mu the chin hi kum sang kha zakwa som nulam ani a hemikoma tholom chu cheng zanga paruk ani kumsom hlu sangkha zakwa sumsaria chuan cheng sanga zasari sunga kai chhovin kumsang ni alo her chwa chuan cheng noi nga singa sangkwa zasari sunga pakhat alo kai veta a Kohhran hoten thilpek rumbona poimo zia shi chhozelin kumsang ni sumni pali alo ral meu chuan tholom po nasatakin alo punga cheng noi zahni pasari singkhat sangkwa zaruk sumni pangalai alo nita a pathian mal somna dongin nasatakin ma asun chhomek zel ani
hun rei tak achang to khan Tlangnuam a hian Nepali bongpu vai bong lian chi enkol tu eng emozat an lo to a Hindu sa khobia an ni awangin an hnena Chanchin thashil chu Kohhran chuan adu hle a chumi ani awang chuan April ni som paruk sangkhat zakwa somkwa pakhat zana upa vanel chhung le achhian te pathumin heng Nepali bongpu te hi pulal tuma ina an ko khoma evangelist pulal ramzawa non mizo tirkop ruain pathian thu an shilta a an be se na po asang hle Ramthar committee chuan June ni somni pathum atanga ni somthum sangkha zakwa sompwa pakhata chuan Nepali campaign abuat saita a he campaign hi a hlotling hle a mi pakwa lain baptisma an changta ani heng kan unaw ring thar te hi Kohhran chuan a enkol chhunzom zela July ni thum sangkha zakwa sompwa pakhat zana Ramthar committee malak na in Nepali Christian Fellowship NCF chu Kohhran chuan adinta a upa sang lian zwara chu convener ruatin member pariat arwat telbok ani masihi sangkatiya hian tuna member za somlivel an ummek ani Tlangnuam Kohhran mechia hi kumsang khat zakwa somli pali a din ani a adin tira hepol lokai shwai tu te chu piboi hliri pulal than zwala nu ute piwan liani pusap to na nu tele nula biak thangi te anni hepol dintir achang hian bu fai cham rong bol na hi kalpui ngal ni in an napui ber pakhat ani heiba ka hian latui an khon khoma chu puana ta in mere theite chanpui nan an mang chin bok adin tir lama chuan zan lama in khom hi an ti lei thei lawa Sunday school bana an in khom tlang pui kumsang khat zakwa somruk panga vel achang khan zan lama an in khom ve chana ma se Chanchin te an ni hlom awangin heipo hi reitak an chhunzom thei lawa chutiang chuan arem chan danin in khom hun an thak fo chin ani kumsang khat zakwa somruk pahni achang khan fongdo rongbolna an kalpuya chulni apiangin pisi ni chotol an hunga in lama bu fai an fun an chung khom china chu shalin chanpui ngai te chanpui nan an mang chin ani Bible Society rongbol na lama po nasatakin chan an lave china an mani in khoma tholom te khonin chu Bible Society rongbol nan an pechin kumsang khat zakwa somriat pali achang phei kha chuan Bible Society a life member le patron member anita ani Synod Hospital Durtlang tan po nasatakin ke anlo pen ve to china naw nei na hmuna an man turin naw puan le ke kor an chui saka khum man turte khwalbuk sakna turte ba ka tukver le generator man turte anlo tho to chin ani Ramthar rongbol na atan thingfak missionary an lakhom china hei hi kumsang khat zakwa somriat pariat thlengin an kalpui ani tuna hian SMB nuaya missionary pali an chom mek bok Christian chung kurong bol na hi an malak na lian le langsar tak ta zinga mi ani a kumsang khat zakwa somsari pathum achang khan ke an lo pen jan to a Kohhran Christian chung ko campaign te nein kumsang khat zakwa somsari pariat achang khan upabiala be pui an thaka kumsang khat zakwa somkwa pahni achangin fa te puala chongchai hun thakhata voi khat an mang china an thahnem ngai na hian ra cha chwa chauzelin ni tin chung in khom nei thei an lo pung zela bial huapa Christian chung ko din hunte na a po pakhat na din mun voi eng emozat an lo hauto ani jing chongchai in khom hi pibia kile pisang siamite thahnem ngai na awangin kumsang khat zakwa somriat pakwa achangin buljan ani a kumsang khat zakwa somkwa pahni achangin Kohhranin amo alata chau ani Jing chongchai in khoma hian Kohhran mei chelam chu mo phurtu an ni chungzom ta zel thawa cholovin akal zela tuna chuan jing chongchai in khom committee te din ni to in ruahmanna felzok nen kalpui mek zel ani Christian Chalai Pol Tlangnuam branch hi mi thahnem ngai ten danbu chuti laya Sikkim manalein ni somhni pathum thlakwa sangkhat zakwa somnga paruk pathian ni tlaya upalian dai lova ina ama hovin andina nula rosangin fangmatai athoa an ei hawa an hlimtlang hle ani shwai tu masa te chu leader puthanjawa assistant leader pu aisha nga secretary pu el roku nga
Assistant Secretary Pupa Lira, Treasurer Nula Lalthanzami, Finance Secretary Nula Lalthantluangi, Committee Member te Tlangval Chongsailava, Tlangval Rohlira, Pu Lalchuailava, Nula Zaming Thangi, Nula Thanengi, Kohhran IO Upa Liandailava. Atira chuan cholnizing apiangin chongchai inkhom neichin ania, hun a local zela, zan lama inkhom an nei chunzom lea, thole ni zana thakhata voikhat an inkhom chin. Central KGP lamin, rampuma inkhom hun in angtlang man ni se ati achangin, tho chan ni zan hi inkhom hun nget atan man alo nita ani. Kohhran alo chana mason zel do na chalai teril ruwa alian lea, Kohhran may chelam ne na chang hovin, chandam na camping ne Kohhran committee a rotin, chumthum lai, kum sangkhat zakwa somsari panga, sangkhat zakwa somsari pariat le, sangkhat zakwa somriat panga a tekhan ne alo nito ani. Tin no pang Sunday school chanu inkhom po hi KGP ten an kaishwai chin bok ani. Biak in sak chat na tur po in thek top an lo chwa china, biak in chak tur te lakho min thutleng le tukver le na tur te po a thei ang angin sum an lo tuak ve chin ani. Kum sangkhat zakwa somkwa paruk achangkhan Kohhran in tena sem tur, chalai Chanchin bu an ti chuak bok. Ramthar rongbol na lama po KGP te hian thei topin ma an lo lave china. KGP in khoma le thaipa, ramthar pualin tholom an lo lakhom chin ani. Tin ramthar no pangte chomin work camp po voi eng emozat ramchung le rampon lama an lo nei to a, kum sangkhat zakwa somkwa pakwa achangkhan missionary an chom chana, branch project ka missionary fund an neya. Kohhran cheng sing thum an chung lut ani. Missionary chong ko nga po ma an son zela, kumin sang ni somni panga a hian missionary som pathum an chom mek ani. Kohhran zaipol lama po shwai tu te an chang hle a, kum sangkhat zakwa somriat pakhat khan, All India Radio a hla pathum an record a, hemi hnuwa po hian hladang eng emozat an record le ani. Mission veng bial zaipol masabira khan Tlangnuam branch achangin, pilal thanpari, piro thang liani, pukhovel thangale, pularin tuangate antela, hehi Mizorama bial zaipol ding masabir ni in michen khatchuan ansoi. Kum sang ni som pasari khan chutmuan rimoy program an neya, kum sang ni som pakwale sang ni som ni pali khan, music video an siambok. Kum sang ni parukan Golden Jubilee lom ania, kum sang ni som parukan Diamond Jubilee ro puitaka lom lein, Synod Charity Fund atan cheng sing ni an pe a, Synod Hospital nena changkopin mobile free clinic an buat saibok ani. KGP te hi Kohhran ban poimo tak ni chhauzelin, Kohhran mathlir le rongbol na kong shang shanga, Kohhran tha ti chaktu an la ni chhonzom zel ani. Tlangnuam Kohhran hian pavalai pol hi March ni somni pakwa sang ni panga khan alodinga, Mizoram puma ading masapol anni, upa sanglian thanga chu chairman masaber ni in, engineer lerin moe chu secretary ani a, pulal dong liana assistant secretary ani. Adin tir achanga sangni pasari thlengin mimal ina anin khom chin. Kohhran committee te phalna in kum sangni pakwa achang chuan senior department hola anin khom chana, Hazir Thushil, chongchai ruale rirusoi te in hun an mang china, Bethel te, work camp te nein, member hla te nu nan ke an pen chin ani. Pavalai pol rongbol na hian ma ason chhauzela, member po lopung zelin tu na hian member za sumni pakhat an inziak lut ani. Kohhran chet vel na a po Kohhran ban poimo tak an ni chhauta zel ani.